Pod Plus акча алмаштыруу жайында курс 83'ten alıp 84'ten satıyor dolardı. Rublde 1 som 11'den alıp 1 som 15'ten satıp жатат тугандар. Бул обменканы көрөбүз. Dollарды 83'ten alıp 84'ten satат, рубльде 1 som 09'dan alıp 1 som 12'den satып жатат. Бул обменканы көрүп алыңыздар тугандар. Assalamu alaikum, биздин каналдын катталуучулары жана коноктору, сак саламатсыздарбы? 5 май 2022 жыл Бишкек Моссовет. Достор, эки обменканы бир көрөбүз тугандар. Доллар 83'ten алып 84'ten сатып атат. Рубльде 1 сом 113'ten алып 1 сом 143 сатып жатат. Аркыны көрөбүз. Аркы болсо рубльде 1 сом 09'dan алып 1 сом 12'den сатып атат. Бұл обменка менен таанышып алабыз. Достор, 83'ten алып долларды 84'ten сатып атат. Рубльде 1 сом 10'dan алып 1 сом 13'ten сатып атат. Лайк басып коебуз тугандар. Башка бир тугандарга себепчи болосуздар көрүш үчүн. БМК акча алмаштыруу жайын көрөбүз. 82.70'den алып долларды 83.70'den сатат. Рубльде 1 сом 11'den алып 1 сом 14'ten сатып атат. Бул обменканы көрөбүз. Достор, рубльде 1 сом 116'dan алып 1 сом 146'dan сатып атат. Доллар 82.45'ten алып 83.45'ten сатып жатат. Киши көп ушул обменкада. Капитал банкты көрөбүз. Капитал банкта курс кандай? 82'den алып доллар 83'ten сатат. Рубльде 1 сомдан алып 1 сом 25'ten сатып атат. Капитал банк. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Бул курстарды көрүп алыңыздар.